Ipak na sadta sa bulad. Para itong ibaligya. Yan. Dini nga bulad o. Bangsi. Bangsi o. Kuhan dagko. Bangsi. Kani 1/2 kilo nga bangsi. Kani marot 1/2 kilo gyapon. Balit na sa tagbaligya dani kay tipos ang panudlanan. Bulad. Maligya sa bulad. Duha ka klase kini nga bulad, marot o bangsi. Ako ning ipautang 1 month. Bulad. Marot nga bulad oh. Kani bangsi. Tambukan kayo. Pula-pula lang ang tiyan.